हाय सांग मैंने केमी अच्छा मु आशा करछि आपण माने भल थिबे आ मु गोटे कैमरा मगेछि आसन देखिबा कैमराटा केमिति ହେଇଛି ଭଲ କି ଖରାପ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଛୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରାଟା କେମିତି କ୍ଲାରିଟି और କେମିତି କ'ଣ ୟାର ଇଏ ଅଛି ଏଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସାଇଡ୍ଟା ଭଲ ଅନ୍ କର ଭଲ ଇଏ ଚାଲିଛି ଏମିତି ବୁଲା ବୁଲେଇ କିଛି ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଏବେ ବୁଲେଇକି ଧ ସିଆଡ଼ିକି ଦେଖା କେମିତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ ବି ଭଲ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଅଛି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଅଛି ଭଲ कैमरा वाला वाह शूटिंग करा एक बात में 10 बात डाल दिया है वो बदल दिया ये वाला बदल दिया ये भी बदल डाला वाह कैमरा वाला वाह शूटिंग करा एक बात में 10 बात डाल दिया है वो बदल दिया ये वाला बदल दिया ये भी बदल डाला वाह कैमरा वाला वाह शूटिंग करा एक बात में 10 बात डाल दिया है वो बदल दिया ये वाला बदल दिया ये भी बदल डाला वाह कैमरा वाला वाह शूटिंग करा एक बात में 10 बात डाल दिया है वो बदल दिया ये वाला बदल दिया ये भी बदल डाला